Dobar dan svima, evo me danas malo u vrtiću, da stavim malo jesenskog špinata, salate, već sam neke stvari stavila. Tamo naprijed je luk, moram nadokupiti graška, salatu sam posadila već. Prekopali smo, malo smo granje orezali. Sad grabljam ovo što je još korijenje koje je kakvo ispod zemlje. Teško je sa ovakvom zemljom uopće raditi. Vjerojatno svi koji rade znaju šta znači još kad je puna korijenja. Dugo godina nije bila obrađivana, a ne špricam, niti imam želju špricati. Jel šta je to onda? Džabe truda. Ispričavam se lagano na moje zadihanosti. Kompost smo radili svoj vlastiti od ljuski, od jaja i ostalog voća povrća što koristimo. Traje skupljanje komposta malo duže, malo sam ubrzala sa miješanjem, ali ništa spektakularno. Da. I od ovog drveća malo pa imamo problem jer je korijenje u zemlji. Tako da, šta reći? Ispričavam se, ja rukom to nekako mi je najlakše. Imam ja i motike i druge sve alatke, ali džabe. Ruka je ruka i najbolje pokupim, najbolje osjetim sjemenkice, sve živo. E sad, kako bilo, dragi Bog pomogao, inače sjemenke znaju ili ne znaju iznikneti, tako da imala sam milijardu puta džabe truda, sjemenki ništa ne daju ploda. Tako da, hajdemo sad vidjeti hoće li ovoga puta uroditi ili neće. Dok sam se ja vani tamo zabavljala sa baštom i drvećem, pozvonio je poštar, naravno, prvo zove dostavljač da kaže da mi stižu paketi. Rekao, kakvi su crni paketi, ja sam zaboravila. Stigla su mi 2 paketa, jedan sa Temua, jedan i sa Kupi. A sad slušajte šta je stiglo. Znači, sa Kupi mi je stigao Dolce Gusto aparat, znači, ali nećete vjerovati, isti dan je došlo i adapteri koje sam naručila, jer sam malo bila gledala. Adapteri za kapsulice. Unutra šta se dobije? Adapteri za tursku kavu, znači koju možete samo staviti mljevenu kavu, da se razumijemo, i kapsulice, jer malo sam proučavala, ovo su za originalni Dolce Gusto aparat, znači grande sad trenutno, kao što vidite, to je originalna. A ja sam malo gledala koje su jeftinije, pa sam uzela u Lidlu. Ali vidi razliku, znači, sad treba to stati, kako staviti. Znači, u originalu ne stane, nema šanse. Zato sam ja naručila sa Temua, znači za tu okruglu malu kapsulicu. Gledala sam, dobijete i priključni dodatak. Ovo je za mljevenu kavu, kao što sam već rekla. Znači, obična turska mljevena kava, lijepo se stavi. A uz to sam i naručila žlicu. Malo je velika žlica, da se... pada kutija. Malo je veća žlica nego što sam očekivala. Znači, za grabit i za poravnat. Ne hrđajući čelik, ali naravno, malo sam se preračunala. Nije da nestane, može se poravnati, ali je malo šira nego što je ovaj adapter. Ali u svakom slučaju, ako ništa drugo, može ovako lijepo stajati. I onda znate gdje vam je žlica za kavu vazda. Sad, što se tiče ovih kapsulica,
Dobijete znači četkicu za čišćenje i ovu malu njihovu kao žličicu za kavu s kojom možete isto poravnati. S vremena na vrijeme vjerojatno da će se adapter morati mijenjati. Ja se nadam da neće skoro. Ima onih malih čašica, ali mislim da je puno zgodniji ovaj zamjenski adapter koji se nađe. Gledala sam ja ovdje po Hrvatskoj i Sankta Domenici, čak su mi u Sankta Domenici rekli da ima negdje na AliExpressu ili tako negdje, da pogledam tamo. Tako da, evo, znači ovo je za ovu kapsulicu. Kapsulice često budu u Lidlu na akciji i kava je fina. To su one Bellarom Gold. Znači sad, dakle, stavite kavu unutra, utisnete, zatvorite i to je to. Znači sam stavite adapter unutra i Gold će gusto. Kako to izgleda, ostanite u nastavku videa pa ću vam pokazati. U svakom slučaju, ako ste gledali i razmišljali, isplati se. Ja sam platila po komadu 25 eura ove za Tursku i za ove kapsulice, ali definitivno se isplati. Možda je skupo, ali se isplati. Bar ću na kave još štediti, ali kad pogledate koliko Dolce Gusto koštaju kapsulice, je da su fini okusi, je da je fina kava, ali su skupe abnormalno. Tako da, majku ti poljubim. Evo ovdje je naš Dolce Gusto aparat, točnije moj trenutno. Ovo je original, nasipala sam vodu, kao što vidite, priredila sam si sve ove nastavke što sam naručila sa Temoa. Nastavak znači za običnu mljevenu kavu. Priredila sam si i ovaj koji moj Dolce Gusto aparat pretvara automatski za mogućnost espressa. I originalni adapter. Pa hajdemo, sad kad smo već imam tu i par vrsta kave. Ovo je znači za Nespresso iz Lidla. Jako su fina kavica, probala sam već, ali evo da vi vidite koje sam ja to sve kupila, pa ćemo vidjeti koju ćemo izabrati. Latte macchiato, originalna Dolce Gusto. Zatim na kakao napitak, također iz Lidla. Originalno pakiranje je kao i Dolce Gusto kapsulice. Evo da vidite sad primjer. Opa. Uzet ćemo sad tipa kakao i uzet ćemo Dolce Gusto originalna. Znači evo kolika je razlika i ima li razlike, osim u cijeni. Kakao je jako fin, probali ste vjerojatno već nekada. Evo ga Grande, originalna Dolce Gusto kava. I evo ga još jedne kompatibilne sa Dolce Gusto aparatima kapsulice iz Lidla, Lungo. Njihova Bellarom marka je fenomenalna. I priredila sam si ove dvije fine, divne šalice koje sam kupila u Tediju i manje više nego za 1 euro po šalici. I hajdemo sad krenuti vidjeti kako to funkcionira. Uzet ću sad prvo originalnu Dolce Gusto adapter i uzet ću sada originalnu Dolce Gusto latte macchiato. Stavljam u aparat, spuštam, palim. Ja? Uključiti struju možda. Poprilično uključiti struju. Tu je i ovaj sa Temoa produžni kabel, kao što vidite u korištenju radi. Stavili smo na grijanje Dolce Gusto latte macchiato, sam da vidim na koliko mi ide, jer na svakoj od njih piše. Ide skroz gore, sve mi se čini. Ne ide, ide na 5. crticu, što bi trebalo biti. Što bi trebalo biti 220 ml. Ovo će biti zanimljivo. Prvi put radim ovo latte macchiato. Kako trebam raditi, nemam pojma. Aparat se zagrio. Vjerojatno. Znači 5. crtica. 2, 4. 5. crtica. Palim na desnu stranu.
Mislim da sam napravila ga. Ali nema veze. Ispašće kako ispadne. Vjerojatno će biti fina u svakom slučaju. Znači, tako to izgleda kad se završi sa jednom stavkom, zatim ide druga. Koja ide na drugu stranu. Moj kafe latte macchiato će drugačije izgledati nego na slici, ali nema veze. Bar je omjer koji treba. I to je to. Gotovo. Znači, evo, ovako izgleda na slici, ovako sam ja dobila. Malo sam zbrljala, ali nema veze. Hajde sad idemo probati ovu Nespresso kavu. Tu mi je druga šalica. Vadimo ovaj adapter, ovu kapsulicu. Uzimam Temu adapter, zbog toga ste vjerojatno ovdje. Uzimam Nespresso kavu iz Lidla. Kao što vidite, drugačije su nego ove. Kao što vidite, totalno drugačije, uže, tanje. Adapter izgleda ovako. Sad ja stavljam Nespresso kapsulicu, mora se dobro utisnuti, zatvoriti. Evo ga. Sad, također da vidim koliko. 110 ml, što bi bilo peta. Ne, treća. I krećemo. Još nisam naučila ove brojeve. Ovo je 30 ml, onda mi to nešto preskače. 50, pa onda je na 110, tobože, pa onda ne znam, 170, 220, 300, mislim nešto pohvatala ljudi moji. Šalice su mi 3 deca. I eto, Nespresso kavice. Izvadim adapter, kapsulica kako izgleda nakon korištenja. I sad mogli bismo još jednu napraviti, samo sekundicu, s ovom ljevenom kavom. Da vidite kako to izgleda. Kupila sam ja i žlicu, ali koristim staru žlicu. Mislim da ide jedna žlica. Ne znam koliko sad vidite. Moram malo odgrabiti, malo sam pretjerala. Da malo poravnam. Dobijete uz kavu dobijete i poravnač, samo dok ja to malo sad tu napravim, ali sam naravno malo nepravilno poslagala kavu. Malo još poravnati. U ravnanju sam jako loša. Morat ću još malo odgrabiti, sve mi se čini. Još malo dodati. Odgrabiti, nemam pojma, vidjet ćemo sad. Prvi put koristim. Ali to ne šljaka nešto. Ajmo mi to prstom lijepo poravnati, to će biti najsigurnije. Malo imam problema, evo ja se ispričavam. Nešto ko da nisam dobro napravila.
To, mislim da sam sad dobro. Jesam. Napokon. Još jedna šalica. Ne znam, što kažete vi na ove šalice? Meni su lijepe. I sad skroz gore palimo da vidimo kako će izgledati obična mljevena kava za kafe aparat sa Dolce Gusto, sa mojim dodacima za Nespresso. Koliko će to biti fina kavica, ali ću se danas napiti kave, ljudi moji. Lijep pozdrav u međuvremenu za sve nove i stare pretplatnike. Hvala vam puno što me pratite, ostanite uz mene pa ćete vidjeti šta sve još će biti kod mene na kanalu. Moj je kanal od unboxinga pa nadalje, svega ima na izbor, što bi se reklo, svega pomalo i ništa konkretno. U međuvremenu sam rekla da ću otvoriti gaming kanal, još nisam krenula s tim, nažalost od obaveza ne stignem. Ali čisto da znate, eto, najavljujem još jedan put, da zatvorim kavu, da se miris ne bi. Da vidimo koliko to još treba sad sipati. Lijepo izgleda u svakom slučaju. Tako da, eto, Nescafe Dolce Gusto aparat. Sad smo isprobali i original i zamjensku. Mogla bih i kakao isprobati da vidite kako izgleda. Ali nekom možda drugom prilikom ne bi bilo loše. U svakom slučaju, ako se još razmišljate, premišljate za ove adaptere, sad je moja slobodno, evo, isprobano je. Možete ih naručiti, cijena im je malo višlja, ali kad vi pogledate koliko košta tipa Nespresso aparat, a Dolce Gusto aparat i s tim da morate paziti, ima tamo veći izbor Dolce Gusto aparata, tako da morate gledati koji je za vaš kompatibilan i da li je odgovarajuća adapter. Ima dvije vrste adaptera za Nespresso. U svakom slučaju ne možete mašiti ovaj za mljevenu kavu koji evo, još uvijek radi aparat. Voda, hvala Bogu, još ima. Uspjela sam skuhati. Ovo će biti velika šalica kao crna. Frankovka. Nema kraja, još curi, još puni. Znači to je najveće što možete dobiti mililitraže. Eto, za sad eto, dok ovo čekamo da završi, hvala još jedan put, stisnite like, share and subscribe. Pretplatite se na moj kanal, ako se pretplatite, uplatite pretplatu za mene, dobit ćete najavnu poruku, pozdravnu poruku samo za vas. Tako da eto, voli vas vaša Seka iz Osijeka i živjeli vi meni uz ove divne šalice kave. Pusa, čao, bok.